Terkait jam 11 no. Rago janji jam siang. Tut. Kene. Berangkat sep nih, berangkat. Berangkat ijon aja. Ayo jak berangkat gen. Tapi ci dom payas keren ah. Adi mesti sing mau payah cang nih. Oh kalau jak cang alih tunang cang ci. Yang ci lebih keren kencang. Ci payo ajak nih. Oh gitu. Nah, kene iki bocah berangkat. Tapi motor ci bona. Motor cang kini not sudah bawa jang padang. Nah, gampang. Nih ngalih nih. Aku bincang malah mati no. Nah, cang motor lu. Berangkat. Ini cuma janji lagi. Oh tut. Doang cina, lihat masih sepi-sepi gini. Oh lah. Mungkin cewek cina di sudahnya ini. Sing tawang no. Coba cek cang malu. Badah. Tadi cek sing ada cewek nih nah. Nah, sekarang deh, emang cibong lah tunang lah nih. Bah, hajan cang nak jomblo no. Badah cigi. Berarti cang ipi bisa nyawa tengah tunang. Aduh cewek jegek santut. Putih, bobok lantang. Body dapet. Dipin sujenan. Digene ginsul bin. Wow. Meh no. Tapi sayang, cigi ipi nih. Oh, bener. Mesin.